Bukajan Town Committee kilik along Prejam Asong Tomban kilik kithur dunje upon returning officer Redeng Amen Kachathabdun. Hamren Town Committee Inghoy Trok Siapan Bang Inkoetum nomination alo Jok Pontanglo. Autonomous State Demand Committee Asong Pen Hamren Town Committee Kiligalong Long Trok Ta Hai Edji Pusi Aning Chepathe. Kardom Karbi Prime Time along Penili Wilburn Krupi Non Beer Tangton Pen Arjoitha Non Kewangji Town Committee Kiligalong Bogojan Town Committee along Precham Asong Tum Kilik Kithur Dun Japan Matijoni Pai Ingoranir Cap Ani Ada Porpai Cap a Porpen Returning Officer Crossing Terang Lapen Mondor Teron Atum Arideng Amen Kachatap Pon Rintia Birta Perangi Anan Terang Pen Birta Napali Kicho Ingsi Amen Kachatap Pon Lake Ward number 5 Pen Animesh Karma Karhendo Lapen Adun to Congress Ayatum Pen KADC Sia Chunbang Surendra Singh Nar Lapen Men Singh Taruatum Pen Japon Si Congress Pen Amen List along Kepaklang Tang Ateng Pen Men Jok Damlo Lason Thak Thak si BJP Tumpenta KAAC Chairman Long Kitimong Iye Madhurjot Hegel Phukon BJP KADC Dun Mai Purulan Killing BJP BM Sia Mai Phuk Hiteshwa Tulsiari Shyam Lapen Chunbang Lokhiram Rongpia Tumpen Japon si Alis Ateng Pen Amen Jok Ponlo Adung tu HSTC Pen Anthony Kathar Lapen Harlong Bi Ingti Kathar Tumpen Japon si Ward number 1 Pen Jaliram Teron Pen Amen Jok Damlo Lasong Thak Taxi ASTC Pen Ward number 6 along Lalan Gor Pen Ward number 7 Pen Anup Kukoyat Tum Amen Joklo Lapen Bang Thamatum Independent Pen Amen Chejok Dun Pen Pangrupet Bang Inkoya Bang Phubang Piatum Bukojan Town Committee Kilikapan Amen Chathaponlo অধীনত বোকাজান নগৰ সমিতিৰ যি ৭টা ৱাৰ্ড এই ৭টা ৱাৰ্ডত আমি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই ৭টা ৱাৰ্ডত এটা ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিম আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে আমি কোনো ধৰণৰ দল ইয়াত দেখি পোৱা নাই এতিয়া বিগত দিনবিলাকত যি কংগ্ৰেছৰ কুশাসন এই কুশাসনৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত তথা কাৰ্বিনৰ স্বায়ত্তশাসিত নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে ৰাইজে আমাক মতদান দিছে আৰু তাৰ লগে লগে কাৰ্বিনৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই ১.৫টা বছৰত যি পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত যিখিনি কাম কৰা হৈছে সেই কামৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে বোকাজানৰ ৭টা ৱাৰ্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰা নিশ্চিত Nangkeleji Surihinira Crescer Cap Aninkan Arkoni Pai Ner Cap Arni Town Committee Kilik Abaha Matijoni Pai Inkora Ner Cap Arni Hamren Town Committee Ward Troxia Parman Kadukavi Bang Inkoya Bang Hubang Piatum Kachipate Dun Japan Nomination Alo Jokpon Tanglo Nomination Alo Bang Inkoyang Bong BJP Pen Bang Troxi Congress I Pen Bang Troxi Laben ASTC Pen Bang Trokatum Nomination Alo Jokpon Lo Hamren Town Committee Arlo Kadokoi Pen Suri Kebra Bang Pharo Sira Bang Ner Kebra Trok Voters Atum Pensi Inghoy Trok Siang Hoy Kepangni Dun Japan Ingwai Ponpo Ahok Choklim Kachibatea Bang Pubang Pike Matijoni Pai Ingora Sir Kep Arnisi Tinipo Card News Peranke Hundor Kropen Nangkilo Birta Difu Town Committee Kilik along Kachapati Dunja to Matijoni Pai Inkora near Cap Arni ARO Asai Hemalong candidate Tumpen Nomination Alo Kijok Dama Birta Peranke Ben Birta Nangpali Difu Town Committee Kilik along Kachapati Dunji Atum Pen ARO Asai Hemalong candidate Atum Metang Aparti Pen ticket Kachapalong Dun Atum Nomination Paper Kijok Dam Nomination Alo Kijok Dam along ASDC HSDC Congress BJP Lapen PP Asatum Jok Dam Renti মই ৫ নম্বৰ ৱাটাৰ পাৰ্ক থিয় দিছোঁ আৰু বিজেপি দল হ'ল তাৰপিছত আশা কৰিছোঁ ৰাইজে মোক ভোট দিব জয়যুক্ত হ'ম বুলি তাৰপিছত আমাৰ ৱাটাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আমাৰ ৱাটাৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ ডিফু টাউনত বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সকলো সমস্যাবিলাক আমাৰ টাউন কমিটিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সম্ভৱ হয় সেইখিনি সকলো কাম আমি আমাৰ ৫ বছৰৰ কালত আমি সম্ভৱ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মই কাম কৰি আছিলোঁ 2013 মই বিজেপি জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই দলে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে মই ৰাইজৰ আলোচনা কৰি মই পুনৰ মই এজিপিত জইন কৰিলোঁ মই এজিপিৰ পৰা মই টিকেট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এবাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 9ৰ পৰা তাৰপিছত মই ৰাইজে যদি মোক জিকালে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজক যিখিনি চৰকাৰৰ সহমতিতে আহে মই তেওঁলোকক মই পূৰণ কৰি দিওঁ আচ্ছা এটা দেখা গ'লে গোটেই অসমতে যদি এইটো দুৰ্বল হয় এইটো ক'ব নোৱাৰি এতিয়া এম পি ইলেকশ্যনত
খেলাটো আৰু বেলেগ হৈ যাব এই অসমৰ এতিয়া দুৰ্বল ক'ব নোৱাৰি এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন যোনটো গৈ আছে কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ এজিপি দলৰ কিন্তু উপস্থিতি ইমান বেয়া নহয় Halapu Bokajan Town Committee along the Kijutsi nomination alo Kejok Arni ada porpai cap upper pen Cheng Porlo Returning Officer Korsing Terang Lepen Assistant RO Mondor Terona Tumpensi Lang Porlo Nomination alo Kejok Kijutsi Arni Kechengsi nomination alo Ward number 5 pen Animes Karmakar Pensi Jok Porlo Namalam Sopor Panbir Tamo into Paniksina. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang, Teso alang, Kecho ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputhot Birtalong, Wangtulong. Nangileji Town Committee Kilika Bahamati Joni Pai Inkoraniar Cap Arni nomination alo Jogdadapi ASTC Hamden District Committee Asai Hemalong Perangke Pen Pen Chinki Chithana Jai Mekipa do Pona Birda Perangke Hundor Kropen Birda Nangpale Perangke Pen Chinki Chithana Hut ASTC Asong Japo Ram Singh Terang Pen Karin J Pona Tenki Nangileji Town Committee Kilika Hut ASTC Pen Long Truck Award along Chipade Dunpo Along Truck along ta Mesana Wot Pen High Ponji Puta Alang Lipen Ning J2 ASTC pen nomination alo ke Jokpona Tumlake Ward number 1 pen Suneshwar Teron Ward number 2 pen Borsing Ingti Ward number 3 pen Chipati Dunde Ward number 4 pen Tenison Timo Ward number 5 Biren Singh Ingti lepen Ward number 6 pen Paul Ingti lepen Ward number 7 pen Sarthi Teron Tum Henlo ASDC Apartia Hin pen Long Truck Award upon candidate respond lo la pen la Long Truck tame ASDC party pen Hai Ponji lasu aning ke the bang ke du alam the bang ke ini Karbi long arlo National Party BJP le pen Congress atau pan ning ka the bang aphiong nang komong lo lasi ASC party pen arjap thip si non batai hamren ton committee election long chok ta ka Hai Ponji pan militu mahin pen sik kedang pon tang lo le pen rong ru bolong militum khobor gen pon ke dam tang la so campaign ke pon long stame Dak semetpet Regional Party apan si good jok nangi si texer reset atau mahin pen rong rupa sora pan semet pan pakini ini jong hele paroka BJP Congress atau pustame ASDC atau 1995 MOU ka tok pen council long K1 labang soja kong si kini BJP le pen Congress atau ke council long cocot keco pen aparta latum keco thek pen power kapacirui lasu pen joini ni rong rupa arat atau lapen Karbi long adang piaran ma ningki oi asolam kepu thak non hamren ton committee election mate Karbi long sirkep ton committee election long same asolam kepu thak campaign dismetet ponsi non litu hin bet Hai Ponji angring mang itu kasida hamren long proxy pen same nilitu mahin pen ke thek long teng bangke dak nilitu me si pen long truck ke hai ji ban si pate pon lo lapen yong si Congress tumung sinane Ilong long ni bang nang hai dum sudet pustame latum BJP sarkar phan bunana bangke sarkar ka peseng ne basi latum ka jisi pon ko bangni tum Congress man ke kachini dun do asini tum hin pen same puthiblo je ke bangji la bangso ton committee election ke kadu ko be hamren ton committee ar lu ke do arat bang pu tuman same ASDC la pen osmarar jan
labang so along bang putin tame wood jok pen ka hai pon dia phan ASDC hamren lapen hamren district hin men same kadwe Karbi Anglong long sirke bang bong pen hamren district hamren boy thalang so lapen dongka labang sorat tum phan ASDC somarjan long bhut ki jok ka dia phan ni tum hin men tuning ripon par lo Domuka Town Committee kilik ke padu ponjalong BJP asong pen kache toidun abang phubang phiatum nomination alok ke jogdun along Karbi Anglong Tonamas Council EM Lun Singh Teron la pen EM Rajuti so tum pen matejoni phai incoranier cap arni Japonsi election returning officer Ram Singh Terang arideng ke bajir duna birta pherang ke pen birta na pali Nomination paper jogdam that pen BJP asahe balong rat amai pita pado pontu Mayalong Samilang so block mandal committee achun bang babu tisu pen kachari pon amayalong alui aman pen EM Lun Singh Teron EM Raju Tisu BJP state councillor Orson Rongpi lapen Mahamaya VDC chairman Harsing Ingling atum pen danglok ongdong BJP asong along klembang phubang khia atum ta chitong dun bang so amayalong jesimet pen non ke bang 2019 aningkan arko achikru ni final cap arni town committee kilik kepado ponji along domoka town committee Kepalo Ward Rock along the BJP asong pen kache toidun abang phubang phiatum mesen pen kache phai pon thekji aphan arsik jit pen chethan chemu pon lapen la so hut ticket kelong dun abang phubang phiatum aphan jungjung atum ningkang sam pen man kido Karbi poho pen karchopon pado 100% confidence mane jituni litum beleg ground pen itu report elo akan murid tum langsung habisas do dan non jitu BJP atum claim ke dam ke heglong pen alang itum pen bilitum report elo la sorting pen itu mah hisab puri lo la sorting berarti long pi lapun itu Mahamaya part bangka ke hai yang hek 100% do ante sir non nang tumpen kuma lo ke kang tangkring opponent mane nang tumpen ke sedania bank kang tangkring asong non mane litum kachini da mateng pulo tangte mane exactly pukali posita me kachini da mateng pote congress itu ta anke finance litum CM sir pen kaching kitang do so frang tan litum ada action plan ta do hitang do non ta more than 80 lakhs bak nen tum kam paten bom tadi non ke bang ji litum proposal do litum la pukoi EM kaching mai tang do la bang ke dak basten kita tang apor hula so towar di highway ke bang pen kuan ni dukan pin ni taman ni parking pin ni kasi sadu so parking kana tu bahini tingwai si proposal pin no so abang tani tu long pon tapen hetan na building stabil tu ada long pon tapen Karbi Anglong autonomous council pen jitu ni tu annual election pen kami tahun na ro kita konji aphan ni siklo tapen paras tami la so frang ni tami ni nolong non hedjong mane solar street light mo kata ni tu klemo kalang sa ibang usa order abi pilang ande sita rat atum bitu ni tum phan ang pahai ane long par thok constituency ang bong ni phan long par plinang pahai la so confident rat atum la anang che todu na itu masan ni kang samben itu masab bisas ben non itu Mahamaya long itu dokmuka town committee long sita me itu ke claim kom cheng polo son ta taksi nota town committee long sita me non itu CM sir tuliram long hang sar hin cari itu man confident nang pi ke claim ke dam long asin itu nasa si chak pon claim pon itu matha delak la ni itu mathe dake duita homosti alam do sila puku dai em do lapene itu party sita me itu charity lapene itu em mai ni chingbai si chairman akan ke jongji ba non ke haji bang thraw atum pen chingbai chingsai pen chini itu claim pon birta bangela pan skang ton paniklo dumi thakme kurang thu